Waangalizi watukufu, ikao nyi hudunga ya matangazo ya hele dao la Tropique FM, la station du soleil, ikao nga mjiunra wabonze na hunundani gari johamba. Bismillahirrahmanirrahim. Kozi johu jazi johu kasirini, kozi johu tatsaya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao. Asihazi hauhusishi wari hauhadile lazmuri mikeni ze haki za kibinadamu. Gamrengo shoba shuna bina Madame Ben Swahiba Alpha Mzimba wa Hekomor Actualité Badruddin Di Kopla Mohamed Ahmada Di Kero ikangu jiundo harma vacances makatianu Nana Grand Notable Abdallah Ali Najim, Grand Notable Alimbaye Bordeaux, Grand Notable Abdullahi Maisha, Grand Notable ikao mzee wa hatu Jemil de la Pierre, Mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, rimambieni hukaya tosa na salamu do zahani. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazmuri mikenize ntosa za kibinadamu. Chaîne libre de Comore, habari za Comore, habari za Comore, habari za Comore, Comore Info. Zesheni kawo tukuza matangazo ya hele daho la Tropique FM, ngari mbushiri hao ni khairi na salama. Vazima nele daho la habari za Comore, habari za Comore. Mada ndaru dezari hansibanu ili ripatane na sinanyi bori junda huni inate de la République ya singani vortuandarambe mani maini ndade mada ya he ema opoza ikao garjo hamba front commun garjo wahutubilia riwaonese eze kweli banu emada abili garjo mwambiani hukaya parti serse helikao do aenshiwe makatianu hunu ndani garjo mdunzani na diver ikao hama zemada ngizondaru garjo mikani ya khutba pandwa mwana fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali yaito wanzuani yakaanza yaonise henamna ikao de heli wanzuani waruma ne namna wangazija waruma ne namna mwali waruma izo de zemada ra riomba Mwenyezi Mungu rikensi banu mikeni wana dakika si kwamba ngenyao kozi jojas joka sirin kozi jota tsaya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile laghmuri mikeni ze haki za kibinadamu. Mohamed Ahmad Malen tosa na salam, Ahmed Ali Mohamed tosa na salam. Ye frankome bo watukufu ikao riwarongo za banu gasina mezi mitanu. Mwono le jufu lambe la hele ya Tropique FM. Homharayo kabisa ukakabana ukavoti karina honda haruma voti hata mingoni mami zona mkomo usiku baadhi ya wanu wafika ula mstezo na kaurongo wabanu na wambia kai frankome na mwene make hinye banga mjoji fronte nyi wenyi makati ndarungu wayo ema opoza ikaungwa remao al-Aqid Uthman Azali ngwa wendao na ujiprepare waje wanje armaze vote wi ila washaka zikanti rimambia ni bwa tukufu kai karikanti banu inate de la République ya Singani borto andarambe mani maini ya Singani ngarongo wao on parle pas au hasard ramba ngabo banzi ya wandu walio harme front commun ngwa aini mndungu wandu yake leadership ani ngwa nzao wa fronte Walad Ahmad tosana salam, Grand Notable Samuel Juno Paris wallahi tosana salam rizia rimambiani ukaya ubazima do koka muhimu sha wo ushinzi munikao fahamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali ani wakomori wambili wao wamdunga oni ekari wambia banu baadhi ya wandu uduji jusa na ujihansi wola ngene ine serikali we nyido mshwao fulani ngene ye iniko ndeyi do humwambiani je francome je ye janaje ngamwamba oje ya jokanje madiyo enge mkansi la Tropique FM, la station du soleil. Bano haini mbaba hanu, ngasina nusumbiani kaunge dungao,
wandu kaungare mao al-Aqid Uthman Azali fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali ngasina nusumbiani ilio baiti salam mna vacances lo na ebanu komori banu ntiti gamjo urambue media inu la Tropique FM la station du soleil nam partage émission la debana ko si urenga ela ndende mana ko sikarbende do ya banu ne rongo wa daima ndende mana ko question dari he banu he adabu rinike wandu sikardana bonio na ulapiza absolument singani de la République la Tropique FM ya hode mawasiliano do benua mahala yoti pia dezenrabo zambao dezenrabo wa Komori wa Dungao rolo kinyumenezi rolo harumezi abungi wananyasi kanga mremao mheshimiwa al-Aqid Uthman Azali ukana mkabili kamchukabili mrumshashi ngamkabiliu mwanadamu ulona ze kalite chef de l'etat wa eni Afrique ngelewa inu lewa inga mwambao ukaya ngamjohenda ekemi shinji ya heze voti kweli kanti nganyaze haki shala majobolo ya dohamba watukufu kaungari amini ukanyinya akili nyondo kaunga mrema wezi afahama rais al-Aqid Uthman Azali nyinyakili nyondo masoma nganyi makapabla hurumentinu sharaha kamjajitsanganya Gashukuri yao za hutuba mzito wao nezo conference mfanyao ekakweli kanga modomo tuje shao tujahanyu ekanganyi mafumvu izo ndabo ngamjo mlegitimite ya mruikange haruma yezi wi ngenyao wakomori mdunga wo wandukango aremawe yezi wakati ndo u l'heure est grave wakati ndo dola vimu mweshelezizie hususan ndani mji undao Paris, Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux, La Réunion, Maore ikaunga mwambao kayezi al-Aqid Uthman Azali gende sonai Komori gende sonai wakati wala vimu nyinyi mwambie uwa rikaudo mwadunga wakati ndo huu do msanganyiho shaleonga rendao maudu karina huenda wa ushao mida nanzoni ke leadership fulani mhuwa hedaula wangena roketi ngena se mali za hedaula ngena se maîtrise za hahe aliyo harume daula ngena se ani toutes les qualités ya rongu jovira ahongo jovira oui Wakomori mrema ni mvua ni ajua mlio bonze Wakomori mlio banu na mrongozo wandu kawa waremawe yezi ya Colonel Azali Asman raisi wa head daula al-Aqid Uthman Azali ukaya inga mambo nrabo haonga mambo kweli mwana wisi chiriu ya wizara heze ya wizara irengwa juzi nindo abi waziri mtukufu rimheshimu azigara umwenje nemaji ya wakanda mtukufu hoi uo hakana ina Mamadu makam rais gouverneur ya shangaze ntinu Tropique FM karizamba hukaya ngabo wandu walo maopoza wanongoni yao yezi zilandrabo ze dalili nyitodo ziona bana uyimna vacances rimfanya wabana ntialeo timambiani bwa tukufu mragali yao mko udunge matangazo ya daula Tropique FM ka warumawe ziyo ngamwajuo walio maopoza ngamwajuo owanzo ikao ngazori shindane ani owandu ikao ngwanjuwao ze janibwizo ngwanjuwao mimi Isa ngwanjuwao ngamwajuo yaboze kalipezo ntipia tutule komba ngarambula nao abengeri kanza roni seka ye francome raisi yao rizishi yao jana honda leo mwamba ukakabana ukavoti mwamba ukakamna unjarmaze voti hashartwi banganyinya haki haba henga mondao muonesa uka ze voti garjonjia haukanga rendore honda ze nuktwa shaneke kweli shekado msajajaula
ukaini mrungu tsondalike ya keshefu yede utendeyo izonda bobo wa Komori mwa wadunga ye mwa he daula al-Ankid Othman Azali gujoba kibanu hata 2030 a 50 a 800 maana kakabati mwafikiano nuarikangwa mdungao nuarikangwa mremao. Zo ndizo za rakansi banu rimwa bieni bwatukufu mdunga matangazo ya hele daula Tropique FM, la station du soleil. Kozi jo huja zijo kasirini, kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao hunu inate de la Republique ya Singani wortuandarambe mani main. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile rihisa rirenge dakika nsanu hosonima watukufu ikangwa remawe yezi ruwaonise ukaya omgala ikao duo majikaizizia wanyi ngawendao na husiha ngawendao na ukuzingarana neke kweli ngamamba kweli ridururunguzu wandu ikao wa mdunguni uka na mdunge madhamana anu mdo nisaka wakati ndo huu l'heure est grave ekazija za mtola na upia mituzanazi na hulabahi izondabo uo upepo we daula na daula yohushindwa ni population yohushindwa ni kapasite za wandu ikaongwa onao vision ya hutoa wa he daula sinda unubahi ngamonao ezijiriu haruma ya Afrika haruma zentikao wandu wa himingo maopoza Ismail Sonko ye wengenda nge prison e population hae himi e parti hae himi shakabati ya devie kabati ondo jao nyinyi haini usiku Gabtsongo ufobolo hamzima claim mshahara kamtsujua parce que lewe inu haki wanukangwa wa pouvoir wa tabaki yotitambu rihisa dakika 6 hosonima watukufu kangwa rema wa daula uka mwamba gamdungwao mwamba ngamodomo ajiprepare maze voti nekenga mwonao mbaba hanu ikao kweli gabajo urwa voti za kweli ikao mihuzamba banuka ze voti gazo kaza za kweli nekenga njau neke mzima shasidani mnungu balo fikra za he parti maana tishangazi wa banu emezira kaniyo ngarujo uhushitaki haya habona hamba uka kamtibazima shaima kati ya ngarombo mnyizimka mkebazima tosa na salam ye parti ya hemu wa he daula al-Ankid Othman Azali ambao serse ngao mabaki ya maili nam ya parti ya Colonel Azali Asman fakhamat al-Rais al-Ankid Othman Azali ngao mabaki ya maili kao haini mrungugu ani ngabo wajihudumu wambao mide urengo ye parti ngabo wambo mide ujoka guverneri eka fulani ngwendo eka fulani izo deza kweli bwa Komori banu ye mirahanyinu banu mro wanja unu haruma ye fronkome hau wandikao ze janibu mro unu tena nguo haruma ye parti serse tena kamna ujua hamba nrabo kamna ujua ngari mjua oni ngari dungao nganyi haruma bras de fer parti serse ya hemu wa daula na nyina mweshele zembiyo mzendao ukaya Colonel Azali Asman aminini hamikaniezi rangu 2016 atajindo habaha mtije mumtashido mtije mwambia nrabo banga bwandu ikao nganyi harumezi yo ngamwambia Colonel Azali Asman nrabo ngamwambia nrabo ngamumfanyilia o mafiti ngamumfanyilia onrogobo ko ngazisijiniu yesiasa jimla ya he wa he daula njamba katina khalatu njamba he daula ngenda onro njazamba shatsamba hukaya yemu wa he daula fakhamat al-Rais al-Ankid Othman Azali hamikani yezi na nyinga mumsabo sao nai ngamumikao mapicha mai hosonima he daula ya hatu ya Komori ngamwambisa onrabo na uwandu ndanyi wanyi mlio harume parti serse tosa na salam mdo zahani wakati wa hambiana kweli ndo wakati wa hukansi mke konyo nzima serse ndo wakati wa hambiana kweli nyiwandu ikao nganyi kinyume nezi ndo wakati wa hushinda nane mwa daula yezinu ndo nyiwandu ikao nganyi kinyume na beti salama abo ze janibu izo ngari zirongo sao
kangabo wa hulao lo haruma maopoza wa hulao weja we ishilia ze fikra za himu wa daula we amini ze parti serse ngabo walu haruma parti serse wato amini uka e pouvoir ninge bakiu ngabo ikawe mio yao kaitimema ngwa shinda nao ngwa haruma bras de fer wao haini mrungu wa bukaya mimi de joka leader no wakati unu ngianzao mkono kwa mkono rejani bwarema wehezi rejani bikao ngwa uharume hezi yabo uomoro wanjia gamunao lazimu mnuse mhuwa he daula mataza nyinyi parti serse mmakinishe mmonise haukanga mwana weza hunde ya Afrika sinrao zamzie mhuwa he daula ukaka na ujua kwenda mahala na yede mhuwa he Afrika Colonel Azali Asman rais wa he daula mtukufu son excellence hazilo nsinrao ngabajo kanne ijo mzia ngenge nyinyi banyu mlio na nyaye ngamtiao rabsha amona oke mwa daula ngeba nsiju gabano wa preparo l'élection présidentielle ikao ngazjo wonesa transparence démocratie ngeyabo mbona leo kamtibazima shahaini mrungu nzo yaye wonise ujirima zila ndezajiri wakati mwa daula yatuka au pouvoir baadhi ya wandikao ngwao harumezi inu wamlawa wene wabaki haruma pouvoir nyuraji habahinu warudi ngwanzao wafanye mseto maudu epoka seyo jeilimie mbani Allahu adamu shangari oni sao ngari fahamishao wandikao ngwao karibu na Colonel Azali Asman wamwambia kweli Hama Mustadrad Abdallah son excellence président de l'Assemblée ikanga Amerika mingoni mwa wana ikangwa heshimu Colonel Azali Asman nukaya na mtuje langanyanya madimku yabo wafanya umafiti wambao nrabo waminyao siasa ingetika harume daula ya Komoro basi humtola wa alibura wazir ya baliabavu wazir ulona ze kapasite waziri kao hatoka ufubo ula jao bahikaja joroha ingetika haruma daula ingetika uhimilie muwahi daula kaja joroha karjajo mtowena mnaila na haraye ya tije haruma mkonti ikao mkanza muufanya na iso pia ngarizijua we shatonga ya roha shatonga ya tolo sha wakati tindou vala babiri poto ngaba nongo zimenye hao tosa na salam doza hanyu ze dakika za hatu gazenda onokoza hakasiyo handarenge minuiti ndizo yemhu wa he daula fakhabat ar-rais al-ankid Uthman Azali yode madaye ya raru haonesa emifumo rakanio soni mashaisi wa shitukufu shanzuani kao hawaza rangu bo madabdala juu hawaza hosoni mwa marehemu mguna wa rehemu wala zebema jawhar ukajawhar halola nzwani habe hadepite nzwani hata rais wa nzwani shay mhuwa daula haoni sawa na nyasi wa heshisi wa shitukufu cha nzwani ukaya mtsambe wa ngazi jangwa rumao hawinji ba okweli mrubu mahaminji wajua udo wanzwani wahimilia Colonel Azali Asmani wajua udo wanzwani walio kinyume na mhuwa he daula almuradi hazitamka Anis Johar Anis Shamsuddin Samahan ikangwe ndeso eshaisi wa shanzwani husiuha na we hubala dharba wakati wa operasyon wa mbushu kati yanu ya harumanteho Topic FM ngaru huzisao je bala uvu huisa windi je Anis gouverneur son excellence wa sheshu wa shanzwani undia hubala dharba na jasadi wala kwa na usiha wa Komoro wa nzwani wa mwali wagazi kwa na usharmaye ebandari ushindwa yokiri sharanguba la karsona badalilu nemhu wa daula hajitamka hamwambia ni ukaya na mke makini bashesi wa shanzwani shirumu maha minji paraporo ya uangazija paraporo ya uamwali
enga muaminiwa hakamtu amin lo jundura kandare shelezizi aruma ya hutuba ya hatu ya tolwa ni mhuwahi daula son excellence mtukufu Colonel Azali Asman banu Anis gouverneur wa Sheswa Shanswani mtukufu son excellence kuna ujua ubayanywa hauri urensi karna huba nafasi lazima uonese le picha lao ngawenda engo gaweche inate de la République arme zibi mojana na ne arme 54 MHz Tropique FM ngenyao tosa na salam ndo zahani Okomor ndo wakati alazimu wandu kaungwa remao ya muwahida ula ikengo bazima Wakomor ndo wakati kao Wakomori wa ikaungwa remao yezi ya Colonel Azali Asmani mtukufu son excellence ikewe maopoza ngo bazima watsanganyana maana mi usubuti tsambaba nukaya ye daula ngiyo chao wanza wende haruma election monti wa prepareo ndogo sinzi sha mdungu uno hama mason ma ngwa ganyeo au kaya daula ngwa rengao wandikao ngwa kakinyume wandria waharaze fikira zao ngwa tsanganya nao webaki uendelea nezi hazi zao uno tosa na salam abika janjia simwambia ni bano kanga sina 5 mois ukangabo wandu wa parti joa walindwa wanja rumwe daula simwambia ni kanga bandu wa parti ya Mamadou son excellence ngwalindwa waje wanjie haruma ye gouvernement ya fakhamat ar-rais al-ankid Uthman Azali hanjia abia ukajanjia hanjia clair honnête yabo ngarto sao na humbushuriani khairi na salama bwa Komor mtsimani hasibabu ndo siasa wanu mtsimane nyondu mlo mijini yo soni renda wayo nyondu mlio manga jua mvua baridi mtsimane msikubali mhadalo bao wafanyiloze tournada sidori hadalo hao simwambia nike vakansi yangu ilo banu ndio banu gamtomonishani zinchi wa Komori muamini uke matangazo yanu mihujua Mwenyezi Mungu aniba shukran monsi oarumao waongwa njuwao ngamuwajuo walio maopoza walio haruma wanzo areme mhuwa hedaula ngamuwajuo ngwa njuwao izo njo mwambia ni banu de reality ekati mwambia ni kangabo nusumbia niliyo bet salama ya nabia zo kweli ekati mwambia ni kangabo ndogozi liyo harume francome hau parti fulani ikangwa jiprepareo na mna fulani na muamini amisidoli kana hashu adabu na heshima hema tangazo hema stay haukai janibu bana ganzo ini kwa mastay haini mruru moyensi ganzo ni kwa mastay haini mru ikangwa nzo yatoye urumo yensi garjo mvumbwa ha mastay yode kitangazaji izo de zaladhim fatuze son kauri poaruma miji mihu ya ilmu na misomo na bavuku ikao miwamba shesiwa sha hambushi nuisiwa gabu mtosoni na humbushurani khairi na salama na amani gamregezo ze madandaru na ziansibanu nzi komplete ze minuti zangu sazi hisa simabia ni ukaya ye front kome wanikao ngwa shinda nao na Colonel Azali Asmani zila na hambe mezila ukaya haini mnungwazo ya keshefu ndizo ama ngwa ndao na ujihudumu wamba haba wakubaliu waje wanjaruma ze vote hari ngwandao yoto sangarto sao jabo kosi hamba ukaya homkoba zima yode muhimu ye parti serse ya hemwa daula ngwa haruma difficulties za hao ya leadership haini mnungwa leonda midojoka gouverneri midojoka depute e makatir zamba obanu hususa de bambao yo ikarna huduskite kabati mtapalo mwinji rimhakikishani banu kaya nywaru ikao muhimila Colonel Azali Asman wa he parti serse nywaru ikao nganyarme daula unsidwa katala vemu mvurane banyu hauka Colonel Azali Asman hammikaze pouvoir hammikane ragu 2016 hata jonde haba wandu ngamba uka
kati tuhenda ngabu ambao ngazendao wakatola dhimu mumzingamanya au mkiaruma mzingamanyifu mwambieze kweli ndaun rirongoza mustadran son excellence president de l'assemblée ka wede bwanadamu ikaonga amini uka ngu amini siasa jimla ujitolee ukaya uanruanu narongoziwa wakati ndanu wayo ndizo Colonel Azali Asman Al-Ankidu Uthman Ghazali haoni saukaya nzwani na mjimakinishe mkia upole ba mrumu mahaminji hana wa mwali na wangazija tosa na salam habari za koma orgari mbushura oni khairi na salama mrengo mpango wa hatu mfajele jindo lanyu na singari mtosaoni habari za komor tosa na salam.